I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set Nadango Leonardo Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, Balatin Nabantu and Ser. Mbula FM, number 2 and Ser. Sambul binaka se ko ngona pagleleka ni nonde tukutuka na bongin dindai siang ni dona kai lenga ni dhula na human papilloma virus se HPV ka siang ni buna na nona mate na ngone lewa magitini ka ba mai sabu ero tukuna ni tumbutumbu ni manjes ni devi ni lenga ni lubenrau ni otinga e bidha na yaua mai na nona dhula ena HPV ye ni kuwa saba matatataka na ministri ni mbula ni program ni beidulongo e siang ni dona kai lenga kina kana tomani na kiana solitiko beira na ngone lewa magitini ka tolu tukono Philip Davis na buni bola tunde na ministri ni mbula ni dhulongo era sa dhulo tikina e onno undolu na ngone lewa ena pagalebu tikitiko na mbakibo na rarani wangabuka mai na usori ngone tukutuku e bagandita ni kuwa o Faiscan na ililu ni matambosi ni Airports Fiji Limited na dhakatakalilebu ena ngarabi kina wakati kina na pagabinataki ni terminala na idhuru kina airport wakakina na exist gates per na pasindia na pagalibuta kitalitunga na panua dhidhiba na wangabuka ni mbera ni buka kai ni kena pagaramba ilibutaki na terminala ntua na itubutuba makawa lora tikine pamberana takadaka wayana nonra sianga ni ndua bata ni tau kiningele na kena soli nonra tikiningele mengarabi kina na takadaka esa pagkatingo may na nona itutu baka bunilawa, tu baka wawa, si Acting Chief Executive ni Land Transport Authority o Aptinko Baurasi. O Baurasi lewana na matambosi ni LTA, kambole me taurato baka wawa na itutu ya, me adhoba na ngauna endingi takikina na bunilawa bo, na bula mayongo. E atikibutor na itutu ya, o Baurasi ni oti na nona sulia, na nonibol ni pagkatingo, o naisa tuinadheba. Kina gito, pagarita na kapitani ni nonda matatimi la abitu o sea kulinisau ni abaelina non ratu kaukaua nangauna abaedorikina na finala ni Las Vegas embaksaoti. Warita kulinisau ni kaukausar na non ratu gito kartu anganga kina wana timi ni Australia kai rosa lugandua kay tinikalima. May dabekiri na waleleka ni nonda itukutuku na kende kuri rauni onesema steseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM ni Weding Vinaka. Sa Arnayanda, oya wo chonen rutu tele bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya matona penantarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul baik bici. Oya wo lavinia nambuli mana Simba Ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susunemba ang bula patmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN.